namrai komasai kamatum ame ki jang chikrong det longle ki ik ka huatum aning karong chonpro kaupa song pen salawar rong pia rong along hand sanitizer mask kiron Harugad along asula pen AJYCP atum CAA puthak katisong Kardom kat news birta thanbang nili junali timungpi non birta angton pen arju ikha Karbi anglong lake ser anglong lapen kopia son sikinang jima son anke chokplang along ri sita non nikan hini baka phitlote ador ki do hormu kiwer etji angring Ser anglong ke parai kom jia phan asai kam tin phan ta anghor ki pia teng pen ingnam rai kom asai kam ta isilo bonta karbia saram the ki pudo menga be phijureng dok sarabe oso che hok wason si ingnam rai kom asai kam la pen asai phu asai ki atum ame ki jang ka chekrong det ajok arlong rupat mate silbheta ingnama jolong ingnam rai kom atum apuro phandra long kabirti along leki ik kang huatum aningkarong chonpro lada komatum si kanghu ingnam rai komasai pho sai khiatum kithek longle karju longle binong loma mate ingnam rai komasai pho sai khiatum ta kanghu tumalong kachira dundoma ninia pc klarda kabirta longpo asam longriarlo longle phelang ahoya duye puthak Kilang kapang krilapen Asamis akaya phan kapavir jipu CAA aron karwa kaputhak kroi kripu chepaklang pai ni phai kep arni haraghat along asulapen AJYCP hamphang tum chalang katisonga mede kapang tangasai dengpon Haraghat civil SDO sai hema thengno along lallo charlie asong hini klembang photum play card poster otkraisi sorkar phan ki kham ke ai slogan hang taramsi ki kroi kri hang thek chepaklang pon জীবছাত্ৰ পৰিষদ হাওড়াঘাট আঞ্চলিক সমিতিৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰ তথা বিজেপি চৰকাৰক হুকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তথা হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যি দিহিং পাটকা আজি মুক্ত খনন কৰি আছে তেওঁলোকে সেই খনন কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ ওপৰত আমি সদায় মাত মাতি যাম আৰু মাতি গৈ আছোঁ আৰু যোনটো বলপূৰ্বকভাৱে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে জাপি দিব বিচাৰিছে এই কাখন আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়াই কেতিয়াও মানি নলয় ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ 2021 চনত নিশ্চয় পাব বিজেপি চৰকাৰখনে আৰু তেওঁলোকে সাজু হৈ থাকক বৃহত্তৰ আন্দোলন হ'ব ইয়াত সদৌ অসমৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙতো বৃহত্তৰ আন্দোলন হ'ব বিজেপি চৰকাৰখনে যদি কাখন বাতিল নকৰে জয় অসম জয় অসম Ajat pensita CAA ke proyun ilapen asam along le philang mati ahoya duya phan kapheri meme alam rai kideng along asap sota khoi kre pusi katisong along klam along pen sorkara phan pachini pon pusi hauraghat pen hirangke katam chanda pen dirtanang pale Pholoni constituency angkang rongkut salawar rong pia rong rangsina high school pathua klamalong hand sanitizer mask kiron na pen chirok tok amai kang nipona birta kat news along nangle kaupa me phu mohon teron pen maichari ponsi alhiman pen jakasa chunbang roson teron la pen rangsina english high school thanbang dhon bahadur tamang kaupa bokolia district committee surendra tokbi la pen kapre ki theki dingatum chetong dun Bangso hand sanitizer mask ki pajir pon ahut coronavirus aputhak kaupa mepu mohon teron pen than pajir mi pon laben kaiki ta chirok tok pen ki dogi thak kachiri kinang sot lapen hong ki dam ahut kaiki ta mask ki chipung nang ji puthan pachini pon podake khei chingui do bengulia tumpente bokdo bengulia tumpote bepar aso kelang selep ta gali alang tungu hujai ta dam aba west bengal pentak cewang kun cedam pun lasom sidu state kapre munit pentak cewang ka cingum do lasi hola da karo ngalong nakum hand sanitizer mask lasona kelong dolama mase o lapu jakas chunbang roson teron pentami bangso coronavirus avur ke china pen sikewang sinon pirthe adang umplup anlo laso jok non itum ahawar karbi anglong tanang indang bomlo puda chirok tok amayalong ningjepon ahok lo banga khai pulote hala datum ke nonda jasmet pet kilong pulote
bang dak Karbi Anglong ke bang pli ciboy lo lasoa corona ajo ini ampen bang paro hini sose ke long lo non puda long bom do bom lang aktif posong ke bang pokep sose lo lason aktif dolo lapu ka chudeng dun aratatum kaupa songa phan churu pajir pon athe ladak aratatum phan non ponta mask hand sanitizer nang pajira bang avelang puta pherang kyang no nang pachini don ini tum dak Karbi Anglong United People Association kaupa song hin pen ni tum dak rong put salawrong pi arong hand sanitizer lapen mask nangkeron lapen rat nang acetudun asopen ladak rongkut salawrong piarong arada pan ning sampik lo nili suri surya kadom pajir lo pajir tekang lo lapen lada sorong pinini tung ke bang rong ke Karbi Anglong along Karbi akhe jutang jubat pareng nang pu kisiasa me pu chondro singkro ame thangarong lo non malam so por phan bir damo ton pe iksana Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3-wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihina mo biputhot birta long wangthulo Difu dharam nala long kido Abhinas Dep na artaningkan phokep COVID-19 na kiso kilong lok ajok sekichi langwo mapora hut apran kidam juipusi kad news along birta nangle COVID-19 na kiso pen apran kidam aphan Difu Susan Ghat along si me an piponlo kithitang abang arpo me an kipia hut medical sai kam Karbi Anglong disila pen law and order tumche to dunde kisungi pho hemasor bang pho tumaphan medical sai kam pen PPE kit pidunsi amithang hemasor tumsi me an pipon nanglo মানুহ কোনটো খালি গাড়ী ড্ৰাইভাৰজনে আহিছে আৰু কোনোবা অহা নাই মানে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰৰ খালি গাড়ী মানে এই এম্বুলেঞ্চৰ ড্ৰাইভাৰখনে আহিছে আৰু কোনো অহা নাই তেওঁক মই সুধিলোঁ আপোনালোকৰ কোনোবা আহিব নাই তেওঁ একো গম নাপায় বুলি ক'লে আৰু বৰ্তমান তেওঁ অকলে আহিছে বুলিয়ে ক'লে আপোনালোকক মানে এতিয়া সৎকাৰ কৰিবলৈ দিছে নেকি বাৰু এতিয়াতো আমাৰ মানুহকেইটা পিপি কিট কেইটামান দি পঠাইছে আপোনালোকক মানুহক পিন্ধিব দিছে আমাৰ মানুহ পিন্ধি কিনে আমাৰ সৎকাৰটো কৰিব দিছে যিজন মানুহ ঢুকাইছে ক'ভিডত আপোনাৰ কি হয় আমাৰতো আমাৰ গাঁও আমাৰ নাম ওচৰ চুবুৰীয়া হয় ওচৰ চুবুৰীয়া হয় তো কি হৈছিলে মানে এনে হোৱা মতেতো তেওঁৰ কিবা এই এলকহল এডিক্ট আছিলে তাৰ কিবা লিভাৰ চিভাৰ কিবা কিবি বেয়া হৈছিলে মাজে মাজে তেওঁৰ এনেকুৱা হয় গা চা ফুলি যায় পেট চেট ফুলি যায় তাৰপিছত কিবা ডক্টৰত কিবা ইউৰিন চিউৰিন ওলাই দিয়ে আকৌ ভাল হৈ যায় যোৱাকালত ঠিক তেনেকৈ নিয়া হৈছিলে কিন্তু তেওঁ পজিটিভ বুলিয়ে ক'লে এণ্টিজেন টেষ্ট কৰিছিলে কৰাৰ পিছত পজিটিভ বুলিয়ে ক'লে এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ মানুহটো ইয়াত আহি পোৱা নাই বৰ্তমান এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই আচ্ছা পিপি কিট কোনে দি পঠালে আপোনালোকক মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা দি পঠালে মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পিপি কিট দি পঠাই দিছে হয়
Pini Karbi prime time ang kelabons kang ton puiglo, dumi thakmi, kurwang tu.